sung hon na hun pan tai tin amas penin kung tai hom to yo se dal pa Jesu Christ sa min jubilee chibai le hun mat ding da du hol hian la pathin thu mun ning simin ka tin zo phat ta kai le sung hon na hen tin rồi là xuống cái chiếc xi măng cắt tiền bao trùm na mangin rồi phát tăng lên chứ biel la polin azui tiếng hi và thiên thứ isim sắc pen tiếng ngôn Samuel pakhat na bung sagi na chang som pani châu thì chon Samuel in mispa to jesana ki kana chon xuống pakhat apua aminin Ebenezer asaktai aman ji chan hen lalpan ei pan pi hi ati ji a hi abana isim ki dingon ithupiu sam number som thum le lina changgit o lalpa phadan chu tepin hechin ma ti mun ama bel te chu mi ham pha hi lalpan atu thiam tho sim thak te i chan che du nei man som pik ta hen la le sung han na ni nga ding hiu tuni tarik li November kum sang ile som nil thum hen PYF Phaibil kum som sagilenga platinum jubilee teng pathin ma puina het jingna song pu hi pathin lo pina dingin ko chum te lu chang pen le lal pen lal pa Jesu Christ sa minin kahong a hi lal pa lo pina chang ta hai thu sim thang ka PYF Phaibil platinum jubilee kum sang khat ko som ni le sagi akipata kum sang ni som ni le ni ai tak chunin kum kha tin ai tai thu pi le lalpa phat ji o lalpa phat dan chu tepin hechin ma ti mun ama bel te chu mi ham pha a hi sam number som thum le li changgit hong tu Reverend S.D. Kaya Vice Administrative Secretary PCI General Assembly Silong President Charles of India and Na Changzo Dima Hasao Assam le ji si chu yan na noi lo pu pak sai la le ta sung lat na niin pathin ma punitiu o pathin nang i pui ngai pa malam ka kinet na lalpa khang thak te kinet na khang lui te aliki ngai na nang ma le hi tunu ne hin nangin ka chal hin trai sinut noya PYF Phaibil kum sang khat ko som ni le sagia ki patin hung ki pu lokin kum sang ni le som ni le ni platinum jubilee nang ma lalpa kum som sagil nga tieng lapui tunna het jingna dinga tunon hin kabol thaisun sun lalpa jesung hi pu in auma sun lalpa nu le pa ma sa te hole Phaibil PYF ala pu dok tu te tam takin molelium sanin nangal gamna lalpa asibna te kham thak te hon sunjomin tunin lalpa amau jana kapik takitonin tuni hin olalpa bathin amau ne se ga te ho lukin
Jubilee platinum jubilee lopi tak maya nang malilop sakta jekin hallelujah ti in lamin lopi pakin lekin ki pak thu kon pung he kathil bol teo hilal pa khang thak te on le ong gen son je lolal pa jubilee te centenary te ho kong mak ki tu je chalal pa bathin ji bi la te ho hin khang thak teo ki pa nang ma choi na chan thei na dingin doni kathil bol teo na ma ne het pi dingin la pan pi na tong do ne he wa he pa ji sung te ho he u dinga platinum jubilee mang dinga lalpa ngai tu na te ho lo si nangwal ap kin pekin doi pate ho mang cha in abil sung le lalpa tang sung te ho hin tonin ji ko hun te ho su boi tu dingin thil su na te ho le lovin lalpa hun le pha ka ai mu sakin ji hun lo pi ta mai le mat sak ji kon ki pa kin le ki avel ki pa thu kon pung he toni lalpa platinum jubilee sung ka pu he khang thak tam tak tu nu te ho adinga lalpa kalbi pai mo tak mai a ji par sign thadaw na ma ka son zel theina dingon nang ma tu ni ka thil bol te ho e pia nang ma choina lo pina chang dingin lapan pina tom do ne he he pi tu dang lam ngai lo lalpa agam ta nga bil nang ma lalpa umpi in la thagawin lalpa le he pina tha za khumin la itan lalpa nang in puizel dingin ti in lalung sia da kol sakin talalpa jesu min tong do ne he amen.